nomor 1. Soal nomor 2. Aduh, saya lupa teman-teman. Ternyata saya itu di bagian sandi, bukan di bagian semapur. Maaf ya, ini tuh cuma ngetes tongkat semapur. Tongkat semapurnya bakal patah atau enggak, oke? Sekali lagi mohon. Soal pertama. Soal nomor 1. Soal kedua. Soal nomor 2. Soal ketiga. Soal nomor 3. Soal keempat. Soal kelima. Soal nomor 5. Soal keenam. Soal nomor 6. Soal ketujuh. Soal nomor 7. Soal ke-8. Soal nomor 8. Soal ke-9. Soal nomor 9. Soal ke-10. Soal nomor 10.
no chance to lose our faith now. We were born to be the greatest, no empty promises. Someone can hear me scream now. Let it happen naturally.